Kablay pi baro sekatup kubor jangi kadan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka sengi kilong. Bamweng ke sorkar yaki mukot duma kenran ke HNLC na kami yakran yasuk. Kitbok ka RBDSA yaki samlari bhoy ki bayakun Hamegalia Games. Tung officer ulo ka yukta ke sorkar jela. Ban kalek niam soje raj marwet kan long nadu kan nyau hadu arpau tarik kelalengkot habari dua. Tementang ini pai shiki kubor ki bakambanya. Uba saran bela uksiang nakaliang kaseng kai klau nyau trap National Liberation Council HNLC ulet hu hakilat pathai kubor haka pratarik ukelalengkot ya kadau bakinong yalam juga HNLC kilakan ranno nakami jenga keren yasuk namar ke sorkar kelapan pau bakam don bor ban wenglut yaki mukot duma persya yaki dukhot jong kane kaseng kumta kinong yalam ke HNLC kila weng bat kenran nakami ya keren jingsuk haba ke sorkar kamdon yaka bor ban penlong yaka jenga keren daga basuk basany hapadeng ke HNLC ke sorkar India bat sorkar Meghalaya. Uba sadon bela ulaong bakani kajing aidau ke sorkar bakam don bor ban weng yaki mukot duma bala pengat haki dukot jang ke HNLC kapan isyai baka sorkar Meghalaya kamdon ka political will banyat syakmat ya kajing keren yasuk. Ulaong ru baka sorkar Meghalaya kala pendan kam daki bor jang ka an banyak keren yasuk ya kaba kinong yalam ke HNLC kimya hap jing mut satya. La pendan kam daki bor jang ka an kajing keren yasuk kanampoy shanu ru ulaong. Day na kani kadaw kinong yalam ke HNLC kila rai ban kenran no da kajing keren hapadeng ke sorkar India bat sorkar Meghalaya. HNLC lo belum ki emissary juga HNLC kiba sa sini di sana. Kini kiba la fully authorized daga body juga HNLC. Teban su insist ya kata ki jingwan kita kita ke lo squad itu lagi na ko ai king gitu. Loi haba la full authority hanga hukum untuk la full authority bangin betul ni kam syakmat loi nakaliang ki bos sarkar ki sokri apa yang tak ono ngomong cases. Ke lada ngomong cases jingwan kita kita kam do jumudi ke. Daraweng nama kita ke balawan sendiri kita ki si members jong sen ki senior ki bala alai pusna ki bala don sen tega mo ki yaki la full authority ki bala kasi tiru ke badar sarkar lu adar syai ba kini ki bala designate ke Chelsea ki lawan sini with full authority to carry forward the peace process tambah naga yang sarkar melak bangi kai cases kasakut mana wasakan nama milan ini ya keluar agensi kemudian pak untuk kemana tetapi untuk siang bahwa keinginan keluar agensi yang ada kemana pak kubur pertama yang agensi kalau nggak sarkar kalau yang drop cases baru in black and white ai ka general amnesty kerja kantor kuliah entah Pihak mana keren ini? Kan ayah kan kapur, happy bagi mereka. New iba ke HNLC ke Ongba, the ball is with the government. Mereka government ban, dengan kali jengkali ke Ongba, the ball is in the HNLC's court. Kata apa ya kata pengakiran nadu benda kan, ketika perspektif. Terlalu government, ke Ong the ball is in the HNLC court, kalau ya kikis umwe tentang syak somon pun ban. Lebih yang NIA somon tentang syak somon. Tapi yang magisterial court semua dulu dah siap semua mungkin orang yang menakmat cukup nolnya dia kata bawa sikit solusi. Kesyawang willingness tu masyarakat, kesyawang political will tu masyarakat bahkan layak berdengkap. Yoi baka HNLC kalau demand ru ban wengi untuk ke ban under that. Katu kadang general di mana balabu nado bersedang di sini kan. Yang ngomong ban pun ba hakini ki por ba keren during this informal and formal peace talks. Iba na kaliang sorkar kabu itagi kriteria na ya ka HNLC kini kriteria pindah bangin weng ni nanti kaban kadon na ang haban ban juga dia kata kacing sya long sya declare ko Chelsea as a legal organization marja katul kajuba bangi yakran por badon bang misra kajuba ko basyai kolong ba na kaya siya peace process syakmat kasayap hi kita kejeng ba lo kata makaan bakal nong kami yapi
Alo selo kamla ban don ka natural death ya ka hanya ka himbe ni kalau ada kim kendang menta balaya itu proses yo kendang hadir lu itu kata ka penom berweng ya kata ka Jim Shaban ni ka Chelsea ka kamut kata ka general di mangga bangalo ngong ni ya kan tapi ya kata ka kan poi mu sino तो kalau possible ya kalau mana deploy case pula charge sheet ikut pi kumangong kani don kami political solution kamdai paniat ka legal solution nomor ba ngaku miladi kumba dai no yang sebalang milangat chibun yes perbaiki LP menyengat adu spa live hope mengapa gitu ini yang saya ingat adu spa live hope kes bagaimana andai on dialogue baru withdraw no like something like order case itu menjawab ko kabut lada kalau memilih kalau kalah kan nomor sispa lain tadi itu damage itu lada withdraw itu likely kibarung case kibarung kita bombelas case tang kita case bulan kita langsung kesalahan dari perkat nomor ba nakalian home ministry limba misra iki omba none of the crime of the agency are heinous haba kan urip sancap jang home ministry none of the crime of the agency are heinous in nature kamut kalanti bun betul kada di kadang dai bendom nama rumah kamut show ni por bnia bun ji license of sale tu ngatai la kamlong heinous ka crime juni NGO bani agency ya kita kan lah baru withdraw tu boleh nak withdraw kan kita kes bentuk option kau ya ni tu tambah kan ya pis kursus bukan terlalu cepat You when you former IPS officer no election time in time wamba lada when you kini cases percaya ke agency what justice do we give the victims of these cases kata ni ke problem kau ni kapoi dia aju itu nak ngomong dia kata lada ni perkat dia kata justice injustice kaba lajia satu kamu kapoi sunu kapis proses more injustice will be created in future tetapi expect more injustice dan expect you dang bun jingsha kidnap dang bun jingsha ki kam teroris no ki kam teroris ke tetapi expect bagi kita kan juru ni ayah kita jengkung jong IPS Manifai kini sih asal kalau orang kalau organisasi apa jumpa selalu how do you see the fit POA ini kan ceasefire agreement ada beberapa NSC yang di podcast NVC kalau mau tang apa dia dan soda hadu mentah ke solution ke political solution ke bala wantonnya ke ditang baga MNF dengan ikran dengan cincin pun notis baru ke ditang baga MNF tapi yang kata baru kita long pending lo naga long pending UNDFB long pending te lain waktu ini kisah kita kelihatan lama no kata kepada mereka kisah kita yang kemudian kum ka Alpha kum ka NSCN bat kita dia kemud maki kita kemud lada muyol ada orang tak ni apa kut guna tak sih supaya Uba RB Shadap, President Ribhoi District Sports Association RB DSA, ula kitbok kirugyang ya kisamla kathem Ribhoi, kibami khmat banyakun hakalempung Meghalaya Games arhajar arpusaw, kabanlong shen hanong batura. Haga jingalang bala penlong haga pratere ukalalengkot hanong po pan kublei kitbok ya kini kisamla football team kibahapo khat prasnam karta shwa bakin mi ban lechatura ladon lang uba Matthew Makdo kinong kitkam ka RBDSA haga ba uba RB Shadap ula ai ki kentien jingsneng jingkraw ba jing penslur kini kisamla ban seilut yala kabut kabor ban poi shakathong ladu haga ne kalumpung haga khandai tarik kalalengkot ka RBDSA kan sa penlong ka jing kublei kitbok ya ka football team ki samla kenthei bat ka khatlai tarik na ka banta baro ki samla ya khon athletics ki ban mi khmat na Ribhoi district junga ngam dadon sibun ki kentien ban kren namar ki officials na kalyang jong ka RBDSA ki lapan pau ya ka ka ba ka kamram ka ba phikum ki player pidei ban le tenrei na kalyang ka jonga ngakwa ban syubu tangkum ni ir komperkhat bat ka jingbut hapdeng jongpi ki players ki ban elect simbanta ketika Meghalaya game
Ngangit barok kini Kristan dai. Ngide ki Kristan. Te ngatrai haba ngilong Kristan ngi donru kata ka responsibility lane kata ka jing pensyat hangi namar bengi long ki khon ki jong blai. Ta bangi long ki khon ki jong blai ru ngi hap hiban pen i kata ka jing kadur khmat ka jongi ha khmat ki weipat bangi long kita ki Kristan. Te habanga ong kumta ka jing mut ka jonga hang ni ka long ba pi hap ban pen i ka jing long ka babha ka jong pi ha khmat ki weipat. Kumbala ong dai i senior president jongka RBDSA ba nakaliang jongka Meghalaya game ka bab ki organizer ki labo ya ki kendon na ka benta jong pi kumno ba pinle ha katika ha ba pi participate ha katika Meghalaya game tika way ka banga kerpat ya pi kalong ka disiplin ha bangimi nang ne ngide ban mi rengkat bat ka disiplin ha ba ong disiplin ka bamut ba pin pen i ya ka jinglong ka babha ka jong pi ha khamat ki way pat panpau ya keburam jong ka distrik ka jongi bat ke ka bangayo i hakisnam ki pamanswa nadu kisnam ki pamanswa ba ka distrik ka jongi ka ju panpau la ni ka ju ino ya ka nuksa ka babha na ka menta ki weipat te piru ki banlet ya lek kai la bat participate ka ni ka Meghalaya game pide panpau ya ka di ka ju ka disiplin ka ba ki longshwa ki manswa ki labo bat ki layalam te ka baar ka long ba andang ila poi hatura kin bun ki jing pensoi lese ki bun jing pensoi bat ki jing pensoi lese kala banlong ha kanu ka benta ngingim tem ten rai pin sai kendo ya kum kita rai yang scam kum ki samla ki badon ka jingket khle na ka benta ka lawe bat scam halade ya ka akor ka buram ba pipen i syakiwai ba pilong ki player na ka Riboy district dengan ngit scam ba leng ba ka ji sim menta ka jong pi pinwan ra ya ka nam ka buram tang ka jing job henrai ka disiplin ka akor ka buram bat kumju ru ya ka ba pin nang wan ra susu ya ka aka ka ba itanat tam na ka ni ka district ka jongi te si kantin ar kantin ha ka ba dei bat ka ni ka Meghalaya game ngasku ban ai kublai ya ka sarkar Meghalaya ka balasim ya ka ni ka sinjam ban pelong ya ka ni ka Meghalaya game bat ngangit scam baleng ba ka jing penlong ya kani ka Meghalaya game kin select ru ki player ki babet tam na pleng jong pi ngangit scam ba ki player na Riboy kin ya yo benta ha kata ka kita ki benta ka ba pinlong ki babet tam na ka state ka jongi bat pinyo ru ban represent na ka state jongi la ka long ha ka national game lan ha kino resan te kata ka dei ka way tenrai ke ka ba nakaliang ka jonga ngasngo diaw ba ngajupan pau hiru ya kane ba kastet ke jongi ka dunah ki babun ke liang pat ha baide pat ka infrastructure te ki bun bah ki chief guest lane ki minister lane ki ru he ki rodon borom ki bon yesim menta ban long kum ki ban play ya ka football lane ki athletics lane ki no ki judge games ki juang ki kani kentien ba ki player Riboy de ki bolong fit bah ha kamet ka pat la kalong ki karkom long ka structure jong kamet ke jong ki kalong fit bah ha ka baniele ya ka ki game ki paper bat ngam artatin hiru ba ka district jongi ka jupan mi ya ki player ki ba kensai na ki ba kensai tam ki ban mi khmat na ka state ke jongi henry la dangi pej pat ya ka infrastructure ka badan ha ka state ke jongi ngini i ba ngimpat kot lane ban ngimpat la ban ya kot bat ki wei pat ki district la kalong ha ka artificial turf ru ngatrai ka wei rung ngimpat don dan rekat bagi we ki district pat don ki bladon artli don ki bladon lightly lakum nom no ki don ka we dan rek besusi kalong bangi hapo dari Riboy district ngimpat don tang ka we ka artificial turf ro ya ka ban long fit ban penlong ki tournament ki ba itnat lane ki ba kambiang bat ka we pat ka bangai i kalong bala kalong pat ha ka athletics ro ngimpat don ki madan ki ba biang na ka benta ki players ki jongi bat ka balai kalong ba lese kalong ka jingkenturu na kaliang jonga bat lese nakaliang juga RBDSA hiro bangin kentu ya ke sarkar bakin bo ya kenja hostel na ka benta ki players ki jongi kenang baladadon kanu ka game hapo Riboy district ngila ban penunkam ya ka te kata kalong ka jing kentu lese nakaliang ka jonga ya ke sarkar hi bat kumjur ka kentu ki reurang ba jong ka RBDSA bakin ya pul lane kin ya watlat walanti bani kran bat ka sarkar bak kandon lakum no ka way ka artificial turf
bat ka kenja hostel hapo ka distrik Kejongi. All the best. All the best. Kaseng National People's Party NPP lengba unong aiktin jongka ba HM Shangpliang ulapan syai pat ba ahlor ka jingmi khubor ka balak keno baka sorkar kala wengkam meki officer na ka office jong u loyak yukta hakilar pathai khubor hagani ka jela. Uba Shangpliang uloong bakani ka jing keno kamlong satya ka ba shisha bat kalong ka balaya lambakla yaki pat ba jong kani ka jela. Uba Shangpliang ula batay baya ka jing thungkam meki officer hagani ka office la lehi da uloya yukta kup karkum ki bor ki ikhtiar jong u bala penkup dakaan. Ki officer ki bala thung menshwa ya ki bala wengno kalong tang ka jing penbet sipor knang ban telun ki kam ki jam haka office jong uloya yukta. Haka khat khandai tarik no pra ulo ka yukta ula thung da ki officer bapura karkum ki kendon jong aan ki baya dei haka ka office jong u. Amde ke sorkar jela kabala thong ki officer hakane ka office jong ulo ka yukta. Nakaliang ka sorkar MDA la pensyai palba kumbala batay da uba HM Shangpliang halor kani ka kam da ka kong Dr. Amrin Lingdo menteri ka kwat kakya. That there has been a debate in the social media relating to the removal of officers from the Lok Ayukt office, the removal of the director and the inquiry officers. On behalf of the party, I would like to clarify that the process of appointment of these officers has been as per the Lok Ayukt Act 2014 under section 10 clause 2, wherein it says that there shall be a director of inquiry and director of prosecution not below the rank of additional secretary to the state government or equivalent, who shall be appointed by the chairperson from a panel of names sent by the government. Accordingly, in section 11 of the Act, it says, notwithstanding anything contained in the law for the time being in force, the Lok Ayukta shall constitute an inquiry wing headed by the Director of Inquiry for the purpose of conducting preliminary inquiry into any offence alleged to have been committed by a public servant punishable under the Prevention of Corruption Act 1988. And the inquiry wing that the state government shall make available such number of officers and other staff from such of its departments. For the purpose of assisting the Lok Ayukta in conducting the preliminary inquiry under this act, the officers of the inquiry wing should not be below the rank of Under-Secretary to that government and shall have the same powers as conferred upon the Lok Ayukta. So therefore, I would like to say that the officers that have been removed from the office of the Lok Ayukta were retired personnel which have been drawn from the Home Police Department. It was an interim measure on the part of the government so as to enable the Lok Ayukta to run the office, and the appointments were issued only for the Director of Inquiry. It was issued in October 2022, and for the inquiry officers was issued in March 2023. The government felt it necessary that the Lok Ayukta office should be equipped with officers as per the Act. And therefore, as per the section 10 and 11 of the Lok Ayukta Act, the officers, a panel of names were sent to the Lok Ayukta. And accordingly, the Lok Ayukta had made a selection and issued appointment letters accordingly. On the 19th of December 2023, the office of the Meghalaya Lok Ayukta
has selected Sri I.W. Inti, IAS, as the Director of Inquiry, Sri Chalang Momin MPS as member, John Klitzer A. Sangma MPS as member, and Banya Telang Dingan MPS as member. And this issue, the order has been issued accordingly by the Chairperson Meghalaya Lok Ayukta on the 19th of December 2023, which means that the office of the Lok Ayukta is fully functional now with regular officials drawn from the services of the government. This, on behalf of the party, I would like to clarify one thing, that there has never been any occasion or any time where the Chief Minister or the government has ever interfered in the appointment or the selection of the officers to be sent to the Lok Ayukta, nor has the Chief Minister and his office has ever interfered in any such cases related where the Lok Ayukta is handling. This is what I would like to clarify today on behalf of the party. Usim Raj Marwet pa im Kens im ulapan benapat ba ban penlong ya kale niam sojer jo kanika raj nadu ka khatnyau tarik hadu arphau tarik ukala lengkot. Kani kale niam kalong ban penpau ka jing sngongu ya ublei trai kenrat nong bu nong thau ya jing ker khu jung u baro hadin bala deilum ya ukhau ka ba na ki penthor ki hali bat bala yo ban khe ya uso upai ban ningkong na ki bri ki lengkha. Ya kani kaleniam an penlong habari dua khandai me riboi district hakite ki saus ngi kanthi ki jingle niam kin thop bi ka kenya ka khriam ka duai ka phirat ka ngu ka dem bat ka phur ka siang ka shat ka kemen bat ka ruai ka siau bat bon jat khnang ba ublei trai kanrat unang yai ker khu ker do e ki khon ki hajar ki pa ki rayot hauni usnam bathamai habaro ki liang jaga longbriu manbriu ha kani ka perthei Kumta kamar wet sojer komiti ka khot ka wer ki khon ki hajar ki pat ki rayot jong kanika raj bakin ya tu cha kanika lumpung ban penpho penphing hagini ki saus ngi bala bo lamang naga benta ki kam ngu blei jong kanika raj kane kaleniam kalahiar pateng nadu men barem baja bala ai pateng de kilong shwa manshwa jong kanika raj lapan kan ma upaim kensim karaj marwet Simno karaj marwet lemat kini ki sojer komiti kita besnong berhoi Te manus nem kadam de nyam kadini de nyam sojer te kata kade kading ong bani ai play de play maria te gila man pa nem te ngak ak instang na do khanyo tarik kan ko datu arpo te hakne kidon bun ki nongwan wan simentang kuma ke kopi shop te hakirwai kidon kin ban kin berwai peru te kidon ki dukan ke te ngawer fi bar kho ni wan lang wan sakilang man sim mentanang le kan de yang ni te tam ki pram me gadini te ngawer fi hakane ka de yang ni supaya wan te problem ki gro kan wan sakhi kan de yang ni jisa kan ka sojer ni ta kadon langjong ke jeng yang ma kikur Kidon ki sonia betong sonia kile la jong kikur kidon la jong sonia te kane ke jingne dungi hane par kade jong pejba te kidon ke jing sat sojer kidon ke jing nyam sojer te ngi hane gile e kan le nyam sojer te ka sat sojer ni sele ki para bojuni suwe ki sele e ka sat sojer te ngi hane gile e kan nyam sojer te ke jing nyam sojer kan mo sem sin mo bangin ada lung dap lang yo khau kuba Shua bam man yu teng ni aishwa yo problem riang yo sanya yo ngatin jungi teng ai berku ken u ban bhasu ban muslim shua bam teng ai kuble teng ai kata di trawa u shua bam kau kamai te kan muslim ni le be kan ka yam tuni te kajing nyam pat kadang ar benta kowe kadang hi kikur pat hasui paiba kan ka de paiba mo jong karaj se kowe pat kikur kadon itu kile hala hi na jong hala kikur na jong te kan ke jingne ni kadang jong ka paiba te atat long ka festival ke jong ki hoy sene te na kadang ngawe yang ipi
Dewan Saki kerja jam ni hak nur kom ni kena kenyam kenang ba kena kenyam ni kena cerita kom ni kena longkup lah ni ke dumi orang yang penting ni kena skis kena duk kena kenyam ni begini yo musim tengah berlang itu yang sesin supaya wan kena kenyam ke dumi Mendai ngiru kemelaju ni in hadin mela depot bau kau kisah penlong ya ketingginya kriam amal tikur andre kane kebahangan ke mentap ade kade gaji le pajba belum baru kau di pelong ni bakwi di perlok terjoro artinya semental akan gaji le ni yang betul Pada itu ki khubor la poish ka bakun tarahadu bangin daya syambiang kublai shibun.